Hi everyone, my name is Lina Tadesse, out of San Diego, a reggae artist, of course, Eritrean, and we are your host for Artist for Eritrea, and today we're giving you a virtual concert, which is going to be pretty awesome. It's all about Eritrea fights COVID-19, and I know everyone is isolated. This isolation has been really tough on everybody, but we want to bring some energy that will, get everybody together and just give everybody a hope. And during this time, and like I say, like everyone knows within our communities, I just want to give a big shout out for what they have done with all the funds being raised, and music and entertainment has been a part of the armed struggle, and especially music. Music has been the tool for hope. It's been the tool for just concern, just everything that comes with our culture. Music has been the ultimate tool. So with that said, we're gonna give you a lot of cool stuff today. A lot of dope artists that a lot of you that you like, that and we want to raise some funds. We want to raise some money for Eritrea as she fights this COVID-19. And just big shout out to all the communities and all the corners of the world that's been doing their part. So we want to do our part as well as a community of Eritrean artists. And just check out the website www.eritreafightscovid19.org/, and let's make it happen. Going to you, TT. سلام كما ويلكم شمين نقص زولدي بحال ويكابي أرتيستي الفلت أب كاليفورنيا بإيرا دماء يقمد لو معلتي أنا لاينن نايز مدب زمرحتينا for Eritrean artist دبل أبي كونسرت يقبرالو زمان يدما بزي أب عالمنا ورجزالو أزيج أكان دخان حمام كورونا فيروس ويك أبدي كوفيد-19 فلت حمام نعو fundraising مقباريو مهنياتو لومي إذا أب عالمنا وريدنا رئيو زلنا أزي كبي دخان حمام بأمت أنكا أب إرترا معرخن دي أزي حرقنا كخونيو يردعنا يقولاتنا سلازي بز مدبزي نأب هاقرنا دلو يحواتنا ناديتاتنا نقوتاتنا حزبنا ببعقمنا نمحقاز مالتيو تباهيلو استقبريو ناي بمولوم إرتراويان كاب عالم مولو استاكو إرتراويان زقبرو دلو كونسرتيو سلازي نحنا كم أرتيست متن بمولونا أب حادة ساعات بحادة معاد تأكيبنا نزم مدبز هنقبر كلنا أزيو طبقو زخونة مدبيو سلازي بأمت أنكا موسيقى كمون قلقلة قبنتاتن ناشو صحفاتنا له نعون لا تحقسنا كنريو تسفي قبر. Hi everyone, my name is Winta Ephraim, and I thought I would start by singing a little song that you might remember from back in the days. I never knew love could be so strange, 'cause all day long, boy, I've been thinking about you. You touch my heart, no turning back. Then I knew you were the one, 'cause you blew my mind. I never felt like this before. Oh baby, you turn my life around with joy. Oh baby, you fill me up with emotion. You fill me up with devotion. You fill me up with emotion. Yay. You fill me up with emotion. You fill me up with devotion. You fill me up with emotion. Yay. Coronavirus is temporary. The people of Eritrea have been through a much tougher war than this. Although this war is different, we will be together very soon. أحواتي متان كنسجرا نزافتاني تقوان
حتحت نتحقاقز حوي حفتين بهال فقر منقز كبرات حوات صبح كاين ساعان الزحمام زي الشلل عين بولو بمويان زوهابنا مخري اب قبر نوعلو It's a blessing to see people with their heads up to the sky still. 'Cause honestly, for the same people, life can be so real. Life can be so real. Hey, I'm amazed by all your strength. I am, and I'm grateful you come through. So I take this time to stop a moment and show my gratitude. And show my gratitude. Light in the air for you. I see what you're doing, yeah, I see what you're going through. Put my light in the air, the truth is you're beautiful, beautiful. Now put your light in the air for us. Everybody singing together, singing a new song. Put your light in the air for love. It's beautiful, beautiful, yeah. Many mighty ships are sinking. Many stars are falling down. And I count it as a blessing that you hold me up now. You hold me up now. I can tell that you've been praying. My whole life is turned around. And I can't go without saying that I thank God for you all now. Hey, for you all. Light in the air. I see what you're going through. Light in the air. The truth is you're beautiful, beautiful. Now put your light in the air for us. Everybody singing together, singing a new song. Put your light in the air for love. It's beautiful, beautiful. Everybody say yeah, 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 yeah. Everybody say na 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 na. Everybody say oh 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 oh. Everybody say beautiful, 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 beautiful. Thank you so much for watching. We hope you and your loved ones are all safe and well and having fun. Thank you so much, and we hope you enjoyed it. Hello, salam. My name is Seti Nagus, and I am the sister of Sandman Nagus. And I am so honored to represent Sandman Nagus for Artists for Eritrea. Sandman Nagus was an artist, an activist, a philanthropist, a humanitarian. Sandman Nagus was a leader. Sandman Nagus always cared about his people. I remember when he recorded a song, I Did. I asked him, why do you care so much? His response was, because to be Eritrean is to be selfless. I never forgot that. I never forgot his message. I never forgot his movement. And I want to share that with you guys today. Please be selfless and donate to Eritrea Fights COVID-19.org. That's Eritrea Fights COVID-19.org. Because it's up to us. We are the future. We must work together as one, as we stand strong, stand tall, and make sure our country is healthy. Our people are healthy. So please help me and the other artists and millions of Eritreans that work 9-to-5 jobs that's donating every day. Please donate. Even if you have $5, $10, please donate. Or if you don't have the money, please spread the word. Because it means everything to protect us, our country. Remember, Eritrea is for Eritreans, so we must take care of ours. Thank you so much for everyone that's participating, that's been working effortlessly to get this word spread, to spread the message, even donating. I appreciate everyone. You guys are very motivational. And
I know Sam and the Goose was alive today. He would be so honored to be part of this. Thank you guys so much. Nagoose, Awit Nahafash. How to fight COVID-19. Maintain a healthy diet, sleep, stay active, and make social contacts with loved ones through the phone or the internet. And keep to regular routines and schedules as much as possible. This virus has changed the world in just 3 months because of how deadly and silent it is. The virus was hard to contain due to the fact that there are asymptomatic people, meaning people who are silent carriers of the virus and spread it without even knowing that they are infected. Some display symptoms after 14 days, and there are some who completely recover without showing any symptoms at all. That's why wearing a mask is a must, because you really never can know who's infected and who isn't, which is why you should always make sure you're avoiding crowds at all times and keep a distance between you and people. Clearly, the mask won't stop the virus from entering your body. The only way it can enter your body is if you touch your face with unwashed hands. So avoid touching your face with your hands at all times and make sure you're washing your hands for at least 20 seconds. These simple rules can save your life and your family, and it can end the quarantine sooner. But once the quarantine is lifted, that doesn't mean we should all stop following these rules. These rules need to become a lifestyle to us, because we're not really all safe from the virus until there is a vaccine, which will take 1 year to 1 year and 6 months from now. Stay home, stay hydrated, and may God protect us all. حجي دما بإنجليش تقالي تصنعها بعرب كتبكم لكم يعني. كورونا العالم الذي لم تره بالعين المجردة، ولكنه أصبح عدو فتاك لكل البشرية في أنحاء العالم، وكيف أن نواجهه وكيف أن نقي أنفسنا منه. ما علينا إلا أن نتبع التعليمات والإرشادات لممثلي الصحة، ولا تنسى هذه طريقة الوقاية، والوقاية خير من العلاج. تنتقل عدوى فيروس كورونا عبر الرذاذ المتطاير إثر العطس أو الكحة أو لمس أسطح الأدوات من ثم لمس الوجه، والمخالطة المباشرة للمصابين، وأن المؤمن للمؤمن يتكاتفان كالبنيان. الله يحمي وطننا الغالي حكومة وشعبا. دام عزك يا إريتريا والنصر للجماهير. We hope you enjoyed hearing from those dope artists. Like, you know, they're dope. And but now we want to take the time to talk about Eritrea and how it's dealing with COVID-19. Oh, there's a lot of people in here. Nice. Keep them coming. And like I said, we need to raise at least 5 million. That's the goal. Yep. So to go back to what I was saying, to go back to the COVID-19 up to date, there has been 39 confirmed cases. To stop the spread of this ugly infectious disease, the government of Eritrea has put several measures to place, including a lockdown. You know what that is. I don't like it, but you know, I get to spend some more time with my kids. And yeah, there's a lot of good pros to that. But shelter has been placed, order of social distancing, the ban on commercial flights entering the country. Fortunately, due to this diligence and the work of the Ministry of Health, 13 patients have been demonstrated full recovery, which is pretty dope. 13 patients has been recovered fully. So to recover from this in Eritrea, yeah. We got an awesome country that's really taking this thing serious, and then laboratories and all the health work people that are just doing, all the doctors, the nurses. I want to commend you guys, and I just, you know, everybody commends you. You're an awesome tool, and I want to thank you from the bottom of my heart. Everything that you're doing, you know, this is nothing. We've been through a lot worse than this. So we're gonna go through. We're gonna get through this. So now we're gonna hear from one of our doctors, Dr. Menges, out of Maryland, and right to you, buddy. ተስፋ ይገብር በዚ ዝፀንሐ መደብ ተሓጊስኩም ዓጊብኩም ክትኮኑ እዚ ዝነበረ ብሉፅ ስራሕ ዝቐረበ ናይ ኩሎም ኣርቲስት ተኣኪቦም ዝገበርዎ ናይ ብሓቂ ኣዝዩ ብጣዕሚ ፅፉፉን ዓብይ ስራሕን እዩ ነይሩ እንደገና ሕጂ ከዓ ናብ ብዛዕባ ናይ ኣብ ኤርትራ ሓሚሞም ዝነበሩ ይሕዋትና 39 ሰባት ካብኦም 13 ሰባት ሓውን ናብ ገዝኦም ተመሊሶም ኣለዉ ናይ ብሓቂ ኣዝዩ ዝሕጉስ ብስራት እዩ ተመስገን ኣምላኽ በዛ ኣጋጣሚ እዚ ከዓ ንዕኦም
እንኳ حጎሰኩም እንኳ ናብ ተፈትዎምን ተፍቅሮምን ስድራኹም ተመለስኩም ይብሎም ነቶም ተሪፎም ዘለው ዘይሓውዩ ከዓ ጸሎት ንገብረሎም ተስፋ ገብር ሓውዮም ከምቶም ሕዋቶም ናብ ገዝኦም ስድሮም ክምለሱ ብዝበለጸ መንገዲ ከዓ ከምቲ መንግስትና ገይርዎ ዘሎ ኣብ ገዛኻ ተዓጽኻ ምጽናሕ ንድሕነት ኩላትና ንድሕነት ኩሉ ህዝቢ ሰብ ስለደኾነ ተስፋ ገብር ከም ኢሉ ክጸንሕ ቦመጠን ከዓ ንሕና ተዓጽዮም ከምቲ ዝደልይዎ ወላ ሓንቲ ነገር ክገብሩ ስለዘይክእሉ ንሕና ኢና ክንሕግዞም ንኽእል ዓቕምና እንደወፈና ማለት እዩ ስለዚ በዚ ነገር እዚ ኣዝና ጸይጥና ክንተሓባበር ይግባአና ቴንክ ዩ ሕጂ መደብ ናብ ዶክተር መንግስ ከብለ ወይ መንግስ ይበሃል ኣብ ሶሻል ሚዲያ ብኣንበሳጫ ይፍለጥ ዝተማሃርኩ ደረጃ ናይ ማስተርስ ፕራክቲሽነር ኮይኑ ኣብ ሬዲዮሎጂ ከባቢ ኩሉ ቦታ ኣብ ባርጅማ ብኣስመራ ሕጂ ከምቲ ቀፂልና ንገብሮ ዘለና ጎስጓሳት ሕጂ እውን ገና ብዝሓየረ ደረጃ ከይተሓለና ኣብ ውሽጥን ኣብ ደገን ብሕልፊ ኣብ ናይ ሕክምና ዘለና ስነሞያ ክንሰርሕ ኣብ ኣስተምህሮ ናይ ኮቪድ-19 መልእኽቲ ንህዝብና ከዓ ትዝውሃብ ዘሎ ብኣና ወገን ኣስተምህሮ ሰሚዕኹም ኣብ ግብሪ ክትተግብርዎ ንላቦ እዚ ቫይረስ እዚ ኣዝዩ ሓደገኛ ኮይኑ እቲ ዝግባእ ጥንቃቐታት ዘይንገብር ንዓና ንህይወትና ጥራሕ ዘይኮነ ንኩሉ ከባቢና ኣብ ሓደጋ ዝእቱ ምዃኑ ኩላና ንፈልጦ ኢና እቲ ናይ ኤርትራዊ መንፈስ ናይ ብሓቂ ተበራቢሩ ኣብ ዘዋን እዚ ክትሪኦ ከለካ ንዓና ጥራሕ ገድሽና ዘይኮነስ ናይ ኩሉ ተኸባቢና ሰብና ከመይ ኣለዉ ኣሕዋትና ድሓን ድዮም ኢልካ ኣብ ነንሕድሕድና ዝግበር ነበረ ህውነታዊ ጎስጓስ ብጣዕሚ ዘሕብነካ ናይ ኤርትራዊ መንፈስ እዚ ኣብ ዘመን ንገሊ ዝተጠረ ህዝብን መንግስትን ብሓንሳ ኮይኑ ንሽግራት ክገጥም ከም ዝኽእል ቀደም ኣብ ተመክሮ ዝተምሃርናዮ ሕጂ ከም እንደገና እሱ ተበራቢሩ ዝግበር ዘሎ ናይ ብሓቂ ኤርትራውነት ይሕጉሰካ እዩ ፖለቲካ ብዘይገልጽ ኩላና ብሓንሳ ኮይና ኣብዚ እዋን እዚ ርኢና ኢና እቲ ኣብ ውሽጢ ሓፂር ግዜ ዝተዋፅአ ገንዘብ ርኢና ኢና እዚ እቲ ናይ ኤርትራውነት ኣብ ካልእ ዘይረአ ናይ ብሓቂ ዘሕብነካ ዓይነት መንፈስ ናይ ኤርትራውነት ድሓራይ ኣብቲ ናይ ካልኣይ ደረጃ ከዓ እቲ ንሃና ጥራሕ ዘይኮነ ነቲ ዓድና ዘለዎ ህዝቢ ከመይ ኣለዉ እሶም ከመይ ኣለዉ ኢልና እቲ ገንዘብ ብዝሓፀረ ግዜ ተዋፅኡ በብሃገራቱ ሙሉእ ዓለም ዘሎ እቲ ዝግባእ ናይ ገንዘብ ምውፃእ ተገይሩ እቲ ዝያዳ ከዓ እቲ ናይ ገንዘብ ዘይኮነ እቲ መልእኽቲ እንታይ እዩ እቲ ሓልየት ኣብ ጎንኹም ኣለና ዝብል መንፈስ እሱ እዩ እምበር እቲ ገንዘብ ከምዚ ንፈልጦ ብዙሕ ኣይኮነን ወላ ናይ 7-8 ሚልዮን ኣውፂኻ እዚ ንፈልጦ ኢና እቲ ንሓንቲ ቬንቲሌተር $25,000 እያ ትውድእ ስለዚ እቲ ገንዘብ ኣይኮነን እንታይ ደኣ እቲ ኤርትራውነት እቲ መንፈስ ኣለናልኩም ዝብል መልእኽቲ ንህዝብና ብጣዕሚ ዘሕጉስ እዩ ስለዚ ሕጂ ከዓ ገና እቲ መስርሕ ቀፃሊ እዩ እዚ ኣጋጢምና ዘሎ ቫይረስ ቀሊል ኣይኮነን ብሕጂ እውን ከመይ ክኸውን ኣይንፈልጦን ንህዝብና እንታይ እዩ ከምቲ ዝወፅ ዘሎ ብናይ ሚኒስትሪ ጥዕና ኩሉ ሰብ ሰሚዑ ኣብ ግብሪ የውዕሉ ኣሎ እዚኣ ከዓ እቲኣ ሓንቲ ፈውሲ ተረኺባ ዘላ ክሳብ ሕጂ እቲ ሶሻል ዲስታንሲንግ ብሎ ማለት እዩ እቲ ተፈሊኻ ኣብ ገዛኻ ምፅናሕ ማለት እዩ ነቲ ናይ ስነ ቁጠባ ሃስያ ዘምፅኦ ኣብቲ ሕብረተሰብና ብቐሊሉ ዝግመት ኣይኮነን እዚ ኩሉ ሰብ ወርሒ ሙሉእ ከይሰርሐ ኮፍ ክብል
ከቢድ እዩ ግን ርእሱ ኩሉ ከዓ እቲ ሂወት ስለ ዝኾነ ንሕና ከዓ ብዙሕ ዝረኣና ህዝቢና ትራክ ሎሚ ቀደም እውን ብዙሕ ነገር ዘሕለፍና ህዝቢ ስለ ዝኾንና ነዚ ከዓ ክንሰግሮ ኢና My name is Desila and we need you to send money to Eritrea so Eritrea could fight the coronavirus and also buy medicine so they could stay healthy like us. Oh, so you are spending money on the stupid video game, going to the mall, you are buying outside food. Why not save your money and help your country? Eritrea, they need help. The coronavirus, we don't need corona, Heineken, whatever. The coronavirus, they are sick. And we need to donate. You need to put your heart inside the country. If you are Eritrean, what you are doing? What? You think America is gonna help us? Yeah, we don't need them. Right now, we need to fight. We need to fight the corona. If you see corona on the street, hit him. If you see him driving, hit him with your car. Do whatever. Right now, you have to put your mind inside the science so we can solve this and we can study and find a way to fix the corona. Please, donate. COVID-19, Eritrea. Lost lyrics. Hello. كملهم سلام كابتشاف نابتشاف عالم زلهم. كمي دحندو أملاك مساقهم هون رعس بعار رعس أو دامت حجخا ناي مسلمنا حواتنا خامت صالو رمضان كريم الله خادو عطا سمعنا برالهم دو كلها نا خنسمعهم علنا نموياوان ندو كاترنا خنسمعهم كنكيل علنا خنحاول تقينا خبز خنوصن تقينا مجمرة كابز حمام زي زوت حدا أملاخي እግዚአብሔር አምላክ ከማኔ ባዕሉ ይብሊ ጽሬትኩም ሓሉ ኣብ ገዛኹም ተዓፀው ይብሊ ሓውኹም ርዱ ይብሊ ግን ዶክተርና ሰሞያውያን ንስማዓዮም ኣምላኽ ምሳኹም ይኹን ርሑስ በዓል ተጥዕሙ መሻሽጦ Mothers crying, it's a cycle. Crime rates higher than the Eiffel. People die by the knife or the rifle. Whether the Quran or the Bible, yes, it's all just a title. Yes, we all are God's disciples. So hear me now. We have to wipe away the tears and the sorrow. We have to set it for the children of tomorrow. And even when every road gets narrow, living up, that's our way and our motto. They still fighting for the motherless children of war. For the Lord, they still dying, so we can't let them beat us no more. For the Lord, they still crying, for the fatherless children of war. So if you're for the Lord, we still trying, we can be stronger than ever before. Africa unite, come together, African children.
My name is Rabbi Eritrea fights coronavirus, so we need to send money so they could buy medicine. I want to have fish. سلام حي الشعب إريتريا نصيحة حكايمنا نسمع اقل حفاز دي بأروحتنا يتحلفي هليتني إلا ما قلت حلفتو أبشركة صبر وده شعبنا حبو أباي كورونا حمرقال عالمنا شاماتنا البابناتو من دل أتراي منا لأسبرا ما يجرى بدير صانح مثلنا يوم من دنت فناتي فجر اندا قمة حبر اندا محبرنا يوم من نتفناتي فجر اندا قمة مثل اندا محبرنا. Well. We hope you enjoyed the show and the information that was given to you. It's so beautiful to see everyone coming together during this crisis. Because Eritrea comes together all the time. We know from history that Eritrea's resilience and can overcome any challenges. I mean, come on now. When we come together, we're a force. We ask all the artists that's been in here, they've just been doing their thing. They just, their message of hope is just very inspirational. It's very moving. And I just wanted to say thank you to everyone from bottom up, everybody, all across the globe, all the Eritreans, all of our neighbors and friends. And once again, www.eritreafightscovid19.org /. And just don't forget, let's make it happen, whatever you can. And it's all about being resilient, and that's what we are. One love. TT, let's go. ተስፋ ገብር በዚ ዝፀንሐ መደብ ተሓጊዝኩምን ዓጊብኩምን ክትኮኑ ምክንያቱ ከምዚ ዓይነት መደብ ንመጀመርታ ግዜ እዩ ብዙሓት ኣርቲስት ከምዚ ዓይነት ዓብይ ኮንሰርት ተገይሩ ንመደብ ንምርኢት ዝቐርብ ዘሎ ስለዚ ናይ ብሓቂ ኣዝዩ ዓብይ ዝኾነ ስራሕ እዮም ኣቕሪቦም ዓጊብኩምን ተሓጊዝኩም ክትኮኑ ከዓ ተስፋ ገብር a certain call when the world must come together as one. There are people dying, and it's time to lend a hand to life, the greatest gift of all. We can go on pretending day by day someone, someway will soon make a change. We are all a part of God's great big family, and the truth, we know love is all we need. We are the world.
brighter day, just you and me. سلامات كبرات كبران مولى عالم تقمتو إرتراويان بذا قطعني وريد النازل له تلاقى بحمل عملو تعنا تهلو تسفع منا قبركو كاب حميمنا نحكمنا مخد تخلخيلنا تعنا محلا وسلازة حيش نقول له حقتات نايم كل خال أب قبر ندو علنا هيوتنا كان دحن بذا قطع مزي كم مخرجكم دل مخرجكم أنت زياد الليو قل مزخ آخر هذا اللي سلام لابلكو تعنا نقول لهاتكم يمني تولادي تبلو إريترا ناي فقري ناي مرعان درعان اواناتن ناي تمهرتن مقلاي سدرابيتن جزيتات بقندخا ناي منبار جزيو نهاجر زوفي جيجنا لومي نحدرزي تاريخاوي هاجرنات هاجرن تاريخن هزبن منقستن سراويتن تقطيعهم نخينورو ببلي حقرادي زعصت ملعك موت حمام كورونا فيروس عن قايدو بموت تطفئ هوسي عرات تحز إريترا وسبنت كتلون عين فقدن علنا الكهزبي إريترا علنا سلامات كبرات حوات زي أو عالمنا زلو شجر بزي أفلالاي حسياناتو كبيس لزخوني نحنا إرتراويان كا ننحدنا كنتحاتاتت نتوصع وقنا كنحجز حجياتا جزي كون كله استسجر شجر ازون حلفاي أجونا برهان الله كمينا مجمريا بسم منجس إرتران إمباسي إرتران سلام تقرب نقولهم تخطاتلتي ودبتنا إذا مدبن تساتفتن كا سلام انت عنان مني أبزلنا يوان حجي علم بزي حدش ناي كورونا فيروس متقعتي بحرياوي لبدا وريدوات قالسول بذل أوان كبزز أمسل مدب artist for Eritrea ويكا سنت بباويان إرترا زبل مدب بمحاز كم أكل نايتي أوشت هاجرن أو وطن زكاية دلو مخاتيك على سنتار كورونا فيروس كتصرحوا دلوات بمهانكم زلن أبناء أوتن مسجانان كقلت دلي أبز حلفة أوارح علم بملؤو بزي حدش متقعتي وي حدقا ناي لبدا كورونا فيروس تغير له بزل الأوان علم ملؤها كالس هبدلو الأوان نحنا إرتراويان أو اشتهاجر إرترا زلنان أو وصاي زلنان كم علمنا نزي حدقا ناي لبدا كورونا فيروس نمكلاس أقدستي سقمتاتا موساد نركب واشتهاجر إرترا منجست إرترا مينستر تعنا حزبي سمويا تعنا سنة بباويان كلهم أبوشت زي مسارعنا يقالسي مختن صار كورونا فيروس أب كبيت سراح تتأميدهم كم دلول إذا سراح زدما دحنات حزبي لعل كله بمسرع دحنات حزبي نمر رقاقات زكاية دلو ساحجي كم عوت راح زقلت قالسي أو وطاي نبر إرترايان كا أكل نايزي حبارا وقالس لدخلنا أب أمريكاون يتقالسي كاد سني حلو أمريكا زنبر إرتراويان نايو حقي أوشتم نحد حدوم نبتزنبرو لهاجر قد إموام دلو تقام بحبار تقاليسهم نموتا ذكايدو دلو تعري قلي لا يكونن نفسهم لا تخلاخلو نفسهم كدحنون لا تقالو سخا نتأب هاجر زلو حزبي نمدقاف أبز حلفة سلسة سومن صفحت أخيباتات المكياد 3.8 مليون دولار زأكل حزبي إرترا نمدحان كحجز تباهيلو نت مينستر تعنا زكايدو دلو تعري منجست إرترا زكايدو دلو تعري نمدرع عبي وفرا ناي fundraising تخايدوس عالم زقرمه عبي سراح تسريح الله
እዚ ኣብዚ ከምዛ መሰለ ቃልሲ ትገንዘብ ኣገዳሲ እኳ እንተኾነ ልዕሊ ትገንዘብ ግን ኤርትራውያን ንሕና ከም ህዝቢ ኣብ ሓድሕድና ዘለና ምትሕልላይን ምድግጋፍን ባህልናን ጭውነትናን ዘረጋግፆ ነገር ስለ ዝኾነ እቲ ገንዘብ ኣዝዩ ኣገዳሲ እዩ ልዕሊ እቲ ገንዘብ ከዓ ነቶም ኣብቲ ቅድሚት ኮይኖም ህዝቢ ንምድሓን ዝቃለሱ ዘለዉ ሰብ ሞያ ጥዕናን ነቲ ናይ ውሸባ መስርሕ ንምፅናዕ ዝሰርሑ ዘለዉ ኣካላት ፀጥታን ሽማግለታት ናይ ህዝብን ኣካላት መንግስትን ብምድጋፍ ናይ ብሓቂ ሓያል ዝኾነ ንሓድነት ህዝቢ ኤርትራ ዘረጋግፅ ስጉምታት ተወሲዱ ዕዉት ስራሕ ተሰሪሑ ኣሎ ንኩሎም ቶም ኣብዚ ስራሕ እዚ ዝወደቡ ኣብነት ዝኾኑ ዝመርሑ ገንዘቦም ዝወፈዩ ሞራላውን ባህላውን ማሕበራውን ደገፋት ዘረጋገፁ ናይ ብሓቂ ምስጋናይ ክቅርብ ይደሊ ማለት እዩ ኣብዚ ኣሜሪካ ናይ ብሓቂ ከቢድ ሓደጋ ናይ ለበዳ ኮሮና ቫይረስ ስለ ዘሎ ኤርትራውያን ካብ ኣሜሪካ ብብዝሒ ነብሩ ስለ ዘለዉ ካብዚ ሓደጋ እዚ ብዝወሓደ ክሳራ ንክንሰግር ምእንቲ ሓቢርና ክንሰርሕ ባህርያዊ ስለ ዝኾነ ኤምባሲ ኤርትራ ሃገራዊ ሽማግለ ህዝቢ ስነ ጥበባውያን ኩሉ ኣካላት ብሓደ ኮይኑ ክሰርሕን ክፅዕርን ስለ ዘለዎ ኩላህና ኣብዚ ሽግር እዚ ብሓባር ስለ ዘለና ካብዚ ሽግር እዚ ከዓ ብሓባር ሰሪሕና ክንወፅእ ክንሰግር ስለ ዘለና ስጋዕ ሕጂ ዝተረኣየ ምትሕግጋዝን ምድግጋፍን ኣዝዩ ዝድነቕ እዩ ዝተፈላለዩ ሞያውያን ሓካይም ናይ ስነ ልቦና ክኢላታት ናይ ቁጠባ ክኢላታት ናይ ማሕበራዊ ድሕነት ሞያውያን ኩሎም እናተጠርነፉ ህዝቢ ንምድጋፍ ነቲ ብሕማም ዝተጠቕዐ ናይ ክንክን ጥዕና ምእንቲ ክረክብ ነቲ ስነ ኣእምራዊ ፀቕጢ ዘለዎ ስነ ልቦናዊ ምክሪ ንክረክብ ነቲ ስራሕ ሲኢኑ ካብ ስራሕ ወፂኡ ገዛ ተዓፅዩ ዘለውን ሽግሩ ክሰግረሉ ዝኽእል ናይ ማሕበራዊ ድሕነት ምክሪ ብምሃብ ኩሉ ዓይነት መሳርዕ ብምውዳድ ነቲ ብተገዳስነት ናይ ህዝቢ ብፍኑ ክኸይድ ፀንሐ ምድግጋፍ መልክዕ ብምትሓዝ ኤምባሲ ኤርትራ ዝመርሖ ኩሎም ኣካላት ናይ ህዝቢ ኤርትራ ከዓ ዝዋስእሉ ናይ ምድግጋፍ መስርሕ ተጀሚሩ ኣሎ እዚ ከምዚ ኢሉ ከሎ ስነ ጥበብ ኣገዳሲ ክፋል ናይ ሓደ ሕብረተሰብ እዩ ኣብ ግዜ ቃልስን ናፅነት ስነ ጥበብ ዓብይ እጃም ተፃዊቱ እዩ ኣብ ግዜ መኸተ ወራራትን እገዳታትን ስነ ጥበብ ኣብ መኸተ ሓያል ተራ ተፃዊቱ እዩ ሕጂ ድማ ኣብዚ ናይ ለበዳ ኮሮና ቫይረስ ስነ ጥበብ ክፃወቶ ዝኽእል ተራ ኣዝዩ ዓብ ስለ ዝኾነ ንስኻትኩም ስነ ጥበባውያን ከማኹም ዝኣመሰሉ ኤርትራውያን ስነ ጥበባውያን ብምሉኣትኩም ኣብ ሓደ ተወዲብኩም በቲ ሓደ ህዝብኩም ንምዝንጋዕ በቲ ሓደ ድማ ምዚ ቃልሲ ናይ ኣንጻር ኮሮና ቫይረስ ዝኸይድ ትምህርትን ሓበሬታን ንምሃብ ዝዳሎ ዘሎ መደብ ስለ ዝኾነ እዚ መደብ እዚ ኣዝዩ ሓያል እዩ ስነ ጥበብ ከምቲ ኩላህና ንፈልጦ ሓያል መሳርሒ እዩ ሕብረተሰብ ብባህሊ እዩ ዝነብር ህይወቱ ኣብ ውሽጢ ባህሊ እዩ ዝነብር ስነ ጥበብ ድማ ሓያል ክፋል ነቲ ባህሊ ዘዋስብ መሳርሒ ስለ ዝኾነ ኣብዚ ሰዓት እዚ ተወዲብኩም ንህዝብኩም ኣለናልካ ብምባል ብትምህርትን ምዝንጋዕን በቲ ሓደ ትምህርቲ ንክረክብ ሓበሬታ ንክረክብ ብመገዲ ስነ ጥበብ በቲ ሓደ ድማ ኣብቲ ተዓፂሉ ዘሎ እዋን ክዘናጋዕ ምእንቲ ካብ ስነ ኣእምራዊ ፀቕጢ ክወፅእ ምእንቲ ዝካየድ ዘሎ ኣገዳሲ መደብ ስለ ዝኾነ እዚ ኣርቲስት ፎር ኤርትራ ኢልኩም ጀሚርኩሞ ትጅምርዎ ዘለኹም መደብ ናይ ብሓቂ ኣብ ታሪክ መኸተ ፀረ ኮሮና ቫይረስ ናይ ብሓቂ ተመዝጊቡ ዝሓልፍ ፅባሕ ንጎ ታሪክ ክዝክሮ ዝኽእል ኣገዳሲ ወርቃዊ ስራሕ ስለ ዝኾነ ነቶም ነዚ መደብ እዚ ሓሳብ ዘምፃእኹም ዘዳለኹም ንምዕዋቱ ትሰርሑ ዘለኹም ናይ ብሓቂ ሞራላዊ ደገፍን ምስጋናን ከብፅሕ ይደሊ እቶም ኣብዚ መደብ እዚ ክሳተፉ ተዳልዮም ዘለዉ ኩሎም ኤርትራውያን ስነ ጥበባውያን ከዓ ናይ ብሓቂ ስለቲ ወለንታዊ ተበግሶታቶምን ድሌቶምን ዘበርክትዎ ናይ ብሓቂ ሓያል ስራሕን ከዓ ከመስግን ይደሊ እሞ ንሕና ኩላትና ኣብዚ ሽግር እዚ ብሓደ ኢና ዘለና ኩሉ ዓይነት ጥበብናን ሞያናን ውዳቤናን ሒዝና ከዓ ከም ህዝቢ ካብዚ ሽግር እዚ ናይ ብሓቂ ብዓወት ብዝወሓደ ክሳራ ከም ንወፅእ ዘለኒ ልዑል ምትእምማን እንዳገለፅኩ ንስራሕኩም ዓወት እምነ የቐኒየለይ
عاوتنا حفاش كل إرتاوي أوشتن أبدأن لنقل الذي وريد الله ناي كورونا فيروس من كلا المدفع لنقل الله زي الكالتي وما كل إرتاوي أوشتن أبدأن الله يوم واسعود الله ذكره قاتوانا كمو وين أتم الكاتم خلينو كنا واسع زي كأنها لنا إيدنا وسمدال أينرسل الناس وديون بسياسل في الوانزي على كلام تدعوتنينو لنا قدم غينو لحل بدنا نتسم سنة لنمالك موضوع دخلتنا وكيتنا كمخارج إدون Eritrean artist for Eritrea to Bahlu logo artist kumulong logo logo totally alsi menai ni budai ni beran khairad stop. My name is Mila and I am in 3rd grade. We want more people to send money to Eritrea so they can buy more medicine. And right now they're fighting COVID-19 and we want them to stay safe from this virus. Wow. I'm amazed. Look at that. That is a lot. You guys are coming through. This is so amazing. Oh my God, look at all these numbers. Anyways, man, I don't know how to, I just want to, I'm in a bliss right now. Thank you, thank you, thank you, thank you. We're coming together. Yeah, everyone's doing so well. This is crazy. Thank you. I want to thank all the artists that participated and just everyone that was involved in this. This couldn't have been, oh, amazing. Let's go. Let's fight this. Eritrea fights COVID-19.org / All right. One love. Oh man, look at all this. What up? Titi, how you doing, man? What you gonna tell him? ናይ ብሓቂ ድሕጉስ ኣጋጣሚ እዩ ናይ ብሓቂ ብዙሓት ኣርቲስት ከምዚ ተኣኪቦም ኣብ ሓደ ግዜ ከምዚ ዓይነት ምርኢት ክገብሩ ብመጠን ከዓ ብጣዕሚ ብዙሕ ሰብ ይርአልኹ ኣብዚ መደብ ናይ ብሓቂ ኣዝዩ ዝሕጉስ ነገር እዩ ግና በዚ ናይ ኮሮና ቫይረስ ወይ ከዓ ኮቪድ-19 ዝፍለጥ ጥራይ ደይኮና ክንእከብ ዘለና በዚ ምክንያት ግን ሕጂ ኩላትናቶም ኣርቲስት ንዝመፅእ ግዜ እውን ሓቢርና ንዝኾነ ዓይነት ነገር ማለት እዩ ድሕሪ ኮሮና ቫይረስ ዝዓበየ ሾው ክንገብር ተስፋ ይገብር ምክንያቱ እቶም ኣርቲስት ኣብ ኩሉ ዓለም ኤርትራውያን ፋሒልና ዘለና ብሙሉእና ተራኺብና ነንሕድሕድና ትቼናትና ክባታታ ከየብሉን ኣዝና ክንሰጥምን ብሓንሳብ ሓቢርና እቲ ዝዓበየ ነገር ክንሰርሕን ተስፋ ይገብር ማለት እዩ ስለዚ እዚ ድሕሪ ኮሮና ቫይረስ ይፍለና ማለት እዩ Yes, and please share. This is not over. The game's not over. I want everyone to share this link. And, this is not just for us. This is for everyone to know. We want the world to know. Eritrea, stand up. ስለዚ መደብና ቀጻሊኡ ኣይወዳእናን ዘለና እቶም ተኣቱ ዘለኹም ሼር እንዳገበርኩም ኺዱ ብዙሕ ሰብ ምእንቲ ከኣቱ ማለት እዩ ተዘይፈለጠ ምክንያቱ እቲ መደብ እናቐጸለ እዩ ዝኸይድ ዘሎ ኣዝዩ ጽቡቕ ፕሮግራም ይካኣል ኣሎ www.eritreafightscovid19.org Stop it. My hope for Eritrea and Eritreans is that we can all come together because we all have something in common, and that is our love for our country and our people. And if you think about it, this is the time to learn how to make injera from scratch. God. Any type of food that you wanted to make that you don't know how to make yet. Do it now. This is your time to learn to do it now. If you've been, taking advantage of the moment. Now is the time. Now's the time to learn as much as you possibly can, especially from your family and your parents. That's my hope. Thank you.
Hi everyone, it's Johanna E. And so today I'm here to discuss to you guys about the COVID-19 and this global crisis that we're in. The first question is, what's my hope for Eritrea and the hope for the Eritrean people? My hope is for us to come together. You know, we have each other. We need to put our differences aside and just remember that we're all Eritrean. You know, we come from survival fighters and we have a big history, you know? And also for the future for us as diaspora kids, you know, the first, second generations, to have monthly or, you know, yearly engagements and events together be beautiful. Like, I would love to see that in the future. First, I just wanted to acknowledge everyone who's donated, all Eritreans around the world who donated in such a short period of time. It's been incredible and it's amazing to see. I think it's so important that we continue, that we keep that torch going. So if you're able to, please donate. I think it's important so that we can really conquer this virus as soon as possible. My hopes for Eritrea and the Eritrean people is pretty simple. I really hope that we'll be able to come together and continue the path that we're on now, so that we can be in the best possible shape to conquer this virus. And at the end, I just wanted to say, forget handshakes. It's all about Hey guys, we're the Elites. We are an all-sibling band. I hope everybody's doing well. We are so honored to be a part of this event. So we're going to be answering a couple of questions right now. What is your hope for Eritrea and the Eritrean people? I hope that everything can go back to normal soon, because I can't wait to go back to my country and see my friends and my family. And to the Eritreans that are living in Eritrea and living abroad, I just want to say stay safe, keep your hands clean, okay? And we can't do anything right now but pray and hope for the best. And God willing, this pandemic will be over soon. I came because kuna magar sasame akidanga shamba au shambizmuna Amin kuna magar sasame nagansre bubiya lugutma kusherang nesame tamokita anda kodus katikut mena shimal bayena kogud bada kodus katikut mena ufuka soki shaudiki padika boka ganasi fingona me bria datena ka atikita utereda afita no usas kutimeta kaliki ardia pokataki abadi mona ardia demen kasoki utanda asumona taka kolena sidia inna identification shan naulang henwa dono to kin badena shimal bad shad zabtasi uling astarin kaka ide shadia bu ai angulal kos ide badena wana bu kakailo me shaud bada tu kakame wana kipu datena bu dia anelo kaso ki ide tuteranda esas moana ardia puna fundana si ide takshan na kaso ke atikira se shop में मिक्केलो में लातिना पुबिया शासुना बातो को दार तक के शासक दसी काइलेल मिक्केलो ने हम दिक्लास بركو إرتان دك حال لبي مسؤولات أن نقتل على عام تسفاي كابز وريد نازل الله بدا كورونا فيروس كاتن كذا بل إحواتي نسس جبوا بناتنا نزلنا دماء حدثنا للق سلم أبزلنا يا سلام الرحمن مسؤولات أن من لكم حوهم سنة كحسائي خاب جرمن كعدي إرتراوية أبزلنا እናይ ሃለና የማና ጸጋምና ዝተሰጎሙ ወገና ሪና ንሐግዚና ከምኡን ዝንገብሮ ዘለና ወፈያ ዝንገብሮ ዘለና ኣለናልኩም ምባል ንኩልና ብዙሕ ሓይሊ ክህቦም ነቶም ኣብ ዓዲ ዘለዉ ስድራ ቤትና ኣሕዋትና ህዝብና ክኸውን እሞ ኩላና ንድሕንነት ገዛና ንድሕንነት ስድራና ንድሕንነት مسارحتنا مدحننا حزبنا مدحننا هاجرنا معنطانا الشط أبيلنا نقدمت أبز زلنا يطعنا يهبنا ودحنكم تزعابي مسكرنا زحلفنا حلخلخ تاريخنا حجقة بقدامنا طعنانا ندحلنا كنا حالفونا نتصوى جزي كي تقردعنا برقزكا نبري خوني يومنا صقامنا ولي يحب مباهال نزوابنا ممرحي اب قبري بموعل اجامنا مبركات ايدي كان بل حوتنا حفاش ازز وهبنا زلو ليت نسمعاتي مخرماياويان
ናብ ግብር ንኽነውዕሎ ሓላፍነት ኩላትና ጽቡቕ ባህሊ ኣለና ባህሊ ምትሕልላይ ስለዚ ደቂ ዕረይ ከም ቀደምና ንተሓላይ ንዝወፁ መምርሒታት በብዘለናዮ ነተግብር ነስተውዕል نتنقل نبر نزحمة أوان بعقلنا بزلنا تراجعنا نحلف نتحلل بهاي حموماتنا فلتنا نتقفوا زي حلفنا قرينا صباح كل ما يتصبح سبا سلام سلام عبر حقوقنا بقربان زلكم كل خاتكم إيرتراويان عزيز اللقم مو سلامن فغرن عنا نيمنيلكم بزوردنا زلو لبدا فيروس حلافنا تاويان كنكون يبقى بسنك شللتنتن زي حلافنا تاويان مخان حانت الوقت كتفئة بالله يغني اللي تصاوتمو نتحواوسي زمن كملسي زبال زنبر قدم حجي دما بزوان زي قزية تغيرو نجزيو ترى حقنا نتحقاقزي زمن كملسي من تقولنا نتوم نايتعنا سمويا ذهبونا حبريتا كلو ندا تقبرنا نحمومات نسقومات نعبيتو وقناتنا ندا تحقاقزنا نزحما قوان زحلفو مسحواتنا حاتن بيتسبن عرقتن فتوتن تحواوسلو رحوق سلا زي كوني نقول لهم مولو تعنا يمنيلكم يغني لي أزوري زنا دلو لبدا حمام كزيو مدحانيتو نسخا نسخي أنا مسنتنكا سدرابيتنا الحبرة السبنا بيوتنا منبار أبحا قزيمو سمويا بزهبنا مقرطاتنا تحقزنا لمتفاق كورونا فيروس بحبار نقالس سلامات كلهم إيرتراويان عمو العالم تركوا داوي تسفى مريم بال بزعم معنا كورونا جزي الشغل هنا تازلو دعانا بسلام كتلو تسفى قبر موزا جزي زيا بتنكاغي بتصولت بمتحل لايكن حلفهم زلنا كلنا غير حلافي صباح نقوها بزوتينا الرابينا موسى بشعو سلامكم منه ثانك يو بمجمريا نمولو ازبي ارتران حالتات مكرهالن كور سلام تيغرب ابزو وانزي اب علمنا ترى اذا الحمام كورونا فيروس ازيو اسقدنا من اسكافلي سلازي نوصو كفنا نهواتنا مجمريا كنكالخلالنا كنحيالنا أبن نبرو نزوهابنا ممرحن تمهرتن أبقبر قنوالنا مغنياتو حدثب انتدى أن نفسو تيو نسدرو سلزنابي نعدرون تعنا سلزخنا نهاجرون تعنا سلزخنا نهزبو تعنا سلزخنا نعلم وان تعنا سلزخنا ازقن قبري الله نحنا إرتراوين بتاريخنا أزيان فتن تزغنا عبيت مرات وانات مزيامنا يوم كان كم يجرنا حلفنا متدايلنا عقمنا متحبار بحادة بمقام بحادة بمستنفاس مرينا حمد انت مسؤول بالمستاي سجلنا يوم إذا خاء هذا خبطهم عبيتي أسكفتي زغانو تريس لزغانية إدنا زرق هنا نهزبنا نعدنا نأبقابنا زرقوا بحواتنا زلنا نكفلنا نحلفو يلاو تسفلتكو رزقي عاوتنا حفا أقدمة انقع نقويتانا مدحانينا إيسوس كريستوس بعد تنسائي بسلام أبزحنا سمي تارك تسفاي واتبال زنبرو اللبوتا
ኣሜሪካ ሚኒሶታ እዩ ብምክንያት ኮቪድ-19 ወይ ከዓ ሕማም ኮሮና ቫይረስ ንእሽተይ መልእኽቲ ንምምሕልላፍ እዩ ኣብ ውሽጥን ኣብ ደገን ብሓፈሽኡ ኣብ መላእ ዓለም ዘለኹም ኣቦታት ኣዴታት ሕዋት ኣሓት ጊዜናን ኩለመናናን ኣብ እምነትን ኣብ ጾምን ጸሎትን ኣብ ጥንቃቐን ፍቕርን ተስፋን ሓቦን ክንሕልፍ ይላቦ ብተወሳኺ ከዓ ሙያውያን ንዝሃቡና ምኽሪ ሓበሬታ መጠንቀቕታ ኣብ ግብሪ ክነውዕል ይላቦ እግዚአብሔር ምስ ኩልና ይኹን ኣሜን ኣለኹ ንበል ኣለኹ እንተልካ ኢኻ ንኽትህሉ ብቑዕ ትኸውን እዚ ኸ ኤርትራዊ ባህሊ እኮ እዩ ሕጂ ቀደም ሰምዕ ነርና ከምዚ ሕማም ሓሊፉ ዓሲ ክትኣቱ ከላ ክንዝመይቶም ገለ እዚ ኸኣ ከም ሕማም ክሓልፍ እኮ እዩ መድሃኒት ክርከቦ እዩ ምስ ተረኸቦ ኸኣ ከም ቀደምና ንዕለሉ ንፃወተሉ ንእከበሉ ክመፅእ እዚ ከም ሕማም ክሓልፍ ከሎ ንሕና ግን ሞራል ከድልየና እዩ ኩሉ ኸኣ ብፍላይ ከዓ ኣርቲስት ኤርትራዊ ኣርቲስት ነዚ ሞራል ክህቦ ንህዝቡ ክደጋገፍ ነቲ ፅጉም ክሕግዝ ገለ እዛ ሰዓት እዚኣ ናይ ምትሕጋዝ ሰዓት እያ ኩሉ ግዜ ኣለኹ እንተልካ ስለትህሉ ኣለኹ ንበል ድምፂ ንሃብ ንህዝብና ንሓግዝ ሃገርና ንሓግዝ صبركم ملء العالم لكم ህዝቢ ኤርትራ በዚ ኣጋጣሚ ክዕልፎ ዘለኹ መልእኽቲ በዚ ወይድና ዘሎ ኣሰቃቂ ሕማም ማለት እዩ ኮሮና ቫይረስ ንኣብ ዘለናዮ ንጎረቤትና ንኣሕዋትና ዘዘለና ንእሽተይ ይኹን ዝዓበየ ይኹን ወፍራ ክንገብር ትሕትና ኣለዎ እዛ ግዜ እዚኣ ሓፃር እያ ፅባሕ ክትሓልፍ እያ ኩሉ ከዓ ሰላምን ብግቡእ ናብ ነበርናዮ ክመልስ እግዚኣብሔር ኣምላኽ ሓግዘና ቴንኪዩ ወዲ ሓንቲ ለበዳ ኮሮና ክጠፍእ ካብዛ ምድሪ ንስማዕ ደኣ ናይ ሓኻይም ምኽሪ ኣብ ልዕሊ እውን ኣሎ እቲ ልዑል ፈጣሪ ክንራኸብ ኢና ክረኽበና መርሓባ ሰብ ርሑቕ ቀረባን ዝወሪድና ኣሎ ግዜ ሕማቕ ግዜ ፈታኒ ግዜ እዩ ዓለምና ሕማቕ ኩነታት እያ ትርከብ ሓደገኛ ሕማም ወሪዱ ኣሎ እዚ ሕማም እዚ ከዓ በቲ ዓበይቲ ምሁራን ሓካይምን ዶክተርን ዝህቡና ሓበሬታ ኣብ ግብሪ ውዒልና እቲ ምርሕሓቕ የዳውና ተሓፂብና መተንፈሲ ማስክ ጌርና ኩሉ ነገራት ተግቢርና ንዓና እዩ ንጠቕምና እዩ ፅባሕ ንጎ ሰብ ክጎድለና ይንደልን ኢና እዚ ናይ ሎሚ ምርሕሓቕ ከዓ ንፅባሕ ንፅቡቕ እዩ ስለዚ ተሸገሩ ኣሕዋትና እንዳሓገዝና ንፅጉማት እንዳረዳእና ንኣምላኽና እንዳመስገና እንዳለመና እቲ ግዜ ክነሓልፎ ይላቦ ቴንኪዩ ኣብ ኩሉ ኹርና ዓለም ዘለኹም መቸም ሓድሽ ነገር እዮም ኩን ሒዘ መፅእ ዘለኹ ከምቲ ኩላትና ንፈልጦ ኣብ ሙሉእ ዓለም ወሪርና ዘሎ ሕማም ኮሮና ቫይረስ ብዛዕባ እየ ክዛረብ ደሊ ንሱ ከዓ ስጋብቲ ዝኾነ ዝኸውን ነብስና ሓሊና ከባቢና እንተዳ ሓሊና እዚ ዝገብሮ ሰብ ዝንፍዕ ዝበሃል ሰብ እዩ ዝሓመቐ ዝበሃል ሰብ ከላይ ነብሱ እንተዳ ሓሊ እኹል እዩ ስለዚ ነብስና ነብሲ ከባቢና ሓሊና እንተዳ ኸይድና እዚ ሕማም እዚ ክንስዕሮ ኢና ኣነ ሓንቲ ክብላ ደልየ ዘለኹ ዘለናይ እዋን ርዱእ ኮይኑ የማነይቲ ኢድካን ፀጋመይቲ ኢድካ ይከኣምላ ግዜ በፂሕና ዘለና ስለዚ ኣሕዋተይ ኣሓተይ ቦታተይ ኣዴታተይ እዚ ሕማም እዚ ኩላትና ስና ንኺስና ክንብድሆ ኣለና ተዳ በዲህናያ ከላይ እታ የማነይቲ ኢድና ንፀጋመይቲ ኢድና ፅባሕ ሰላም ክትብላይ ሰላም ከመይ ውዕልኩም ሽመይ ንግስቲ ዘወልዲ ይበሃል ብኣርቲስቲቲ ወይ ድማ ብቲቲ ፋሽን እየ ዝፍለጥ ከምኡውን ዓበይቲ መርዓታትን በዓላትን ዴኮሬሽን ይገብር ከምኡውን ኢንቴሪየር ዲዛይን ኤንድ ኤክስቴሪየር ዲዛይን ይሰርሕ ማለት እዩ ኣበይ ኤርያ ድማ ይነብር ሎማዓልቲ መፅየ ዘለኹ ምክንያት በዚ ንዓለምና ወሪድዋ ዘሎ ኣዝዩ ጨካን ዝኾነ ሕማም ኮሮና ቫይረስ ወይ ድማ ብኮቪድ-19 ዝፍለጥ ገለ ነገር ክብል ዝተዓደምክ እየ ማለት እዩ እዚ ሕማም እዚ ኣዝዩ ጨካን ዝኾነ ንኩሉ ዓይነት ሕብረተሰብ ብማዕረ ዘጠቅዕ ንፀሊም ኣይብል ንቐይሕ ንሃፍታም ኣይብል ንድኻ ንቐጢን ኣይብል ንረጊድ ንዓብይ ኣይብል ንእሽተይ ንኩሉ ዓይነት ሕብረተሰብ ብማዕረ ዘጠቅዕ ኣዝዩ ጨካን ዝኾነ ሕማም ሸለል ክንብሎ ከምዘይብልና ክላቦ ስለ ዝደለኹ እየ
بزم خلينا دما حنتني شيء صحفتلاتني نبقى كحلف مالتي كورونا نجسكي أخليل دفيكي نجسكي أب عالم كله دليل إلو دخايخ الأرطام وياخي زي قدام قطعة وسيبكي هيوتنا شحات أبنفكي وسيبكي قنا قوي عقبكن خسست للغي عالم زسنفة للشمس عبي وفيرو كأكي أطخل كيلو بجبي كيسحق كيتعوث حوي مسغوربين فلقيون الصغي عن تشكان فترات قمان زأثر عن إسكيون الصغي هلفت بحلالات تريفو بأخي حيال افترلكي ترايز لكي انت نحنا مو شلل قديفنا كنتم قائنا بحابرا عبي مسناشنا أحواتي شلل أين بلو كبيت حالق أيوب إزي أبي وطنا ندانا قد نباهال حوي حفتي أزون كحالفي كم نايك أدم نايت انتي تكنتي كورونا كساب فمقوس كاب سورا على ملتي بطولت بنزورا كلنا نتسلينا بأمنا بحابرا كلنا نصلينا الله بحبرا أي نقدر تسريت نصلت نلملنا الله كودنا مهرج ترشوا كتفاء مكورونا كبت مريت ترشوا كتفاء مكورونا كبت مريت artistic is all thank you سلام حوات أنا عم بس بحال كاب لندن موسيقى مالتي أبز عالمنا كوفيد 19 بتعمي عند جدده نبزح سباتون بقصبت هيوت زحلف زلو حمام كويني ترخيب الله أبز عالمناون تن ألنا زبلا هاجرات نعاتنا بركيه أرعيدو أبقوت تسرن كأتو أو زي كلالو من قد أتينس تن مرحتن أب معلتي أب سوشال ميديا داوتو ملأختهم يتحلالفو حبريتا كم اون حاجز يحطون الله تزقرم زياداون تن زي فاتوا زنبرا هاجرات تن عبيت هاجرات مالتي نقول له أتأجعن ننحدن كتحاجزان كتحابران نرئلنا إذا خاني بتعمي حدا جنيا حمام سلازقوني مالتي مو يحوات بوليتيكاوي الرائية تفعلالي امنت مرقز كلونا غيلي نزي أتأجعنا جزيء سلازي كوني حزبنا حاليتن فقرن نري ألو جزيء سلازقوني ناي قدن نتيو بب عقمنا بب إجامنا زي فلالاي كنحقس حدا سبات بلوخا نو أنا سي نسدراي بمن قد إذا حقس صبو قدس حسابي بتعم صبو سدراخات حقس وربابتخات حقس كبابيخات حقس حاجس سناي بتعمي سناي جور جن سدراها هوسبيتال كتقرب والله ما يتخيل ناوتنا حكمنا هتقرب والله ما يتخيلين عراتون كتقرب والله ما يتخيلين إزينا حوار وفري سلازخاني إيدا لنا كلاتنا بب من قدنا هنحجز علينا ناي حزبنا وكيل إتي عبد جزر إمباسي سلازخاني وإمباسات بز زلنا من قدي بيتا حبريتات وهيبنا زلو السي أمارات زلاتنا بب وقلنا هنحجز إذا أنا يحلنا قداي سلازخاني نخلو إزم الكتب حزبنا صويعنا زي فلت من قدي نمجمر تاقي زي مالتي كما يقرنا يوسب ندحن كما يقرنا عابن اشتي ندحن قبرات حوات أغليلنا ينرأيو بتعم حارقن يازخان حمامي اشتي عابي زيبل عبدقين يرئي لنا معات حواتنا نفتو من نفلطهم نسمع لهم بزي حادقن يازخان حمام تقذف الله هيوتهم تسعان الله زحامهم الله نتم حميمهم زلو محرت يورد الله
ነቶም ካብዛ ዓለም ተፈለዩ ብሰንኪ እዚ ሓደገኛ ሕማም ከዓ መንግስቲ ሰማይ ዋርሶም ንስድራ ቤቶም ከዓኒ ጽንዓት ይሃቦም። ስለዚ ክቡራት ኣሕዋት በታ ሓንቲ መንገዲ ዘላትና ዝምልከቶ ኣካል ተወኪስና ሓገዝና ነብርክት ንዘይትፈልጦ ሰብ ከማን ትሕግዝ ኢኻ ናይ ሕለና ጉዳይ እዚ ኩላትና ኢደ ኢደ ኢልና እዛ ጉዳይ እዚኣ ክንፅዕረላ ናይ ግድነት እዩ። ስለዚ በዚ ኣጋጣሚ እዚ ከዓኒ ንምእመና ክርስትና ጽቡቕ ሕሊፍኩሞ ክትኮኑ ኣውደ ዓመትና ፋሲጋን ሓጎስ ዘለዎን ጸሎትኩም ተሓወሶ ድሌትኩም ትረኽቡሉን ትትምነይዎ ትረኽቡሉን ይግበረልኩም። ንምእመና ምስልምና ከዓኒ ረመዳን ከሪም ኩሉ ሶናን ትጠይቡ ሕዋት እንደገና ላቦ በጃኹም ሸለልና ይነርአዮ እዚ ብጣዕሚ ሰናይ ግብሪ ስለ ዝኾነ ፍቕርን ሓልየትን ኣብ ህዝብና ዘለና ከነርእዮ ኢደ ኢልና ንተሓባበር። ታንክ ዩ ቨሪ ማች ካብ ለንደን ኣምበስ ሙዚቀኛ